Ala fai mai ai whanunga mātanga whiel le tai au faua whaupapa le tuarau to se fua ma so malosi ya ve yale so whapepele tātou di whaolo Isu Kristo ya Fatu Lima ma whatalofa ya le loa so tātou atunu pa i maununga leo whinga luenga to whiele tua mau to whaltua ya meise ya to vine sese lo foi pa ia tapo inga mau nai tu ama tua sensina moto mlawa ya mise lo so tato no i tupu mai ta pa au mainga fa polu to fin ya mise ia lo kali se di tasi mane tu no talofa va lo ri se fu mia lo tawata lo fola ya fo wa te atu le sur taiaoli fa so le sunga le whawhengainga, ia mai ki ma sunga toina, wale, au wharenganga o ni aso, ia e langona whaau au wina nei o le tau tua le 𝚘𝚘𝚗𝚒𝚑𝚡, ia e ala le whaasoa. E ma tātou tu whae ma whaamalo siat, ia wale ai asisi me mau e tātou malo si wharenganga, sa ia wangana, ia le a whionga pa ia le tua, le tonu, uia awa, whafangongo tangi au lau whafong. Ia alianga o li. Tala lawa tusi e tupu alfa tua tua le tau longolongo. Fo no pea ma, tal no pea ma tātou whasoa. Ia maua se, asiringa malo si whalenganga. Ia malo le whafongfonga i de asa mle asa. Malo le whatotoa, malo le unsai wholanga. O le otoi mamau. Tātou whahi uwhaleo le neto sanga. Ia modi atu whaftai. E langona nei tai au, ia. Ata si mei ane mana mare ngang pa ia le tua i tātou whasomanuia. Ia mo wisi awa noa i se atua le. Upo le tua i manuia i se nganga, ia, whaftai le. Lango mai ala i au tau au whamalosi po kome. Ia, whamanuia tele le tua mo tātou au whafonga nei tai au. Ia, os whatalofa lea. Ia, tawhai fio le. Kerope onopia ia pa ia man malu se tato atunu ya mesia nai tu a foi men o ia i no fanga trato matua res home pe o atu ia se avanoa ya ha man via tele atu ne tu mo to nei tato so foi ma tu fa fine ayo tu le fa salanga ya na le de tu mo to malore on sai fa man via ma to alofa matalo atu mo to. Ya, manuia nei whanau whiangai masuenga nei ai vai aso. Suenga whai o nei tu sanga i Samoa mai nei New Zealand. Ya, stadi e po whela wa wha manuia atu le o nanga. Ya, i rau tau whi tai tunga. A wale sai ringo le ato mai nei vai tau. Ya, le langona la tātou o le tua talo. Ya, ona. Mai e leo se upo lana whionga mo tātou. Aftai toma o whaawa wina nei o mātou au nanga o nei foi aso fōru tai au wa e whangi mātou ia wa e laulau wina foi le lau ai ia o me ai wharenganga meise lava le ola mantulu i o whamnia whaftai tau tonu ane tua le ia seisi tau maftanga sili na mo mia i mātou ngā lala wharenganga wana o me ai wharenganga me lau whiong pa ia talo nei tai au ia whau ulo whionga pa malama lava e lobo nganga pa ia na tiare walea mal whatau wa al tangata ia ai sao noa oia ngang pa ia e mamoli ia ai ma whiangalo wha malosi se loto ia malu i tau i mātou ia mātou i loa lo whiangalo ia ma mātou wola ma sawa wadi ai wha mnuia te lea o whionga mnuia leo wha fonga nei tai au ia me se le au nanga nei tai au le 𝚘𝚘𝚗𝚒𝚘𝚡 whamanuia tele le tua ia mātou talo lea tu maulo viinga tu maulo mātou whata wa ono Yesu amene ia ole tātou mtau puna e masani awa malama mai tātou e le whamaluina Yesu ole o le matangi alfe arunana me le tua foi do roto ia e uia e fofo e ua masani ai ia tatono ale upo le tua e fau pea le whafonga ma la whalongo
ia toi a mai ai sin fa malo si mo ta ua nei tai au le la fa ta ua ta tu sia ona ele so ta to manatu ila na fionga nei tai au fonga mai le fiong pa ia le tua o le tu sa mareko lona mta po fa ia tolu su lima fa ngata ile fa po fa su tas male ko fa tolu lima fa tasi fa fonga mai le po le tua le la vaso wo o le afiafi no fetalai tu le ia ia te ila tau ina ta tau o tu ia le tasi tu wala tau tu ua le motu o tangata ua i le vaa o ia ona la tau a vea lo le o ia ua fatasi fo i ma ia isi vaa iti ona tō mai leo le faa ona matangi tele lava fati mai ai leo pe au i to tonu o le vaa ua tumu ai au ia sai le tau muli ua tō whaia i le alunga nala tō whafangu lea ia te ia ma whai mai ia te ia lea oa oe tele manatu mai ea ia te i mātou a whanu ona tū la i leo ia ma ua vavao atu i le matangi fetalai atu foi o ia i le vai whalolongo ia ina malu ia ona mutua malu fetalai atu leo ia te i la tau se a tau te whewhewhe ai whapea se a le mea tau te le whatua tua mai ai ona ma whetautala i leo i la tau po o ai lava le nei ina ua whalongo lava i le matangi ma le vai ia te ia the day when evening came he said to his disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in a boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then completely calm. He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obeyed him. Tauna ia whamanuia te le atu, mai le nganga le tua i le whaitawina o lana whionga. Me se lau whawhongwhonga nei tai au, tu maua ati a te ia, no na lava vi inga, nei se ia o le whawavau lava. Amene. Ole, matua le ta whasoa nei tai au, ia, na welunga i nā, whaupunga whampena o Yesu o le li o matangi. Yesu o le li o matangi. Or Jesus is the Lord of storms. Jesus is the Lord of storms. Asa mana tu au tui. Whaafsota i eima fo whaunga nei tai au le upu. And the storms we face are part of Jesus' developing plan for our spiritual journey. The storms we face are part of Jesus' developing plan for our spiritual journey. Pe o a whao leo langa nei, se vaenga leo fuafuanga atia e Yesu.
mo tātou o langa whanenganga. O a whā o leo langa nei. I o tātou o langa whanenganga. Ia, ele toi tau whamatala lea mea na tupu. Masani foi tātou e ola e siu manga nei mea wa whā. Tātou iai Samoa, lea whā ofa, lea whā valia, maisia whā, sole. E matau tia, e le se mea e taalo Iesus. Ao na angi lea whā, ia, e matua suluan tangata e fia mauane me lafi ai, fia ola, leanga te le ia whā, ua whanau ariso I fua tangata. Ua whapena ona, a veo se mea whawhewhe ele tangata, le nā tura o mea o le fuafuanga le tua leanga o whā. Ia o mea e, o le nā tura le fuafuanga le tua, po malafa le nā tura. Tātou tilo la, ma tātou wola, ma tātou waai, ma tātou involve le teiminangi e wha. Ele se mea e mana o mea e tātou. Le angai, ele mau aiso fi le mu, ele mau so malolo, e popole, e atu vale, e te fia ai ai, wa ele angai, e awhai angi Amerikai ape wa whao ofa mawandi, tātou lore. E matua awhaina si so manga lunga le fonga ele, man awhaina mea ola manulele, awhaina le sami, e te lelo na afianga. Mai mana o mia le tangata le fe soan. Winga la atala noa le upu a wha po storms. E reo se mea I. Ya taunga maa lie pe fia le tangata e ola ai. I le anga e yai whainga tāma ona tua. Tātou wo I le a wha. Pe ono whamatala ina le tusitala o maleko, ia, wa pe watu stalo luka, lo la to whamatala ina. Le mele na tupu, I lea fiafi, I le wha lea. E tolu mea lela o tala noa, nei tai a wha mafa. O le upu leo le a wha po le storm, o le upu lo na lua, e te fia tala noa ai, o le boat, o le waa. Ma le melo na tolu, e fia whauai se manatu o le ri po Iesu Keriso. So, the storm, the boat, and the Lord. E, tolu la mena, ia, e vai elta whasoa nei tai au. E a mai e se fe au whare nganga mo oe ma o nei tai au. Tato wole. E le storm, ia. E whamtala ina le tustala. Na umaloa a onga ma Iesu pe na ia tala noa tuai le mtanga mta upu whana whamatala ai le mea sa tupu ina ua whaunga Iesu le wao ono so sa te e ai lunga ma o atu le whata oto winga le ma lo le tua ma e alo wafia ona tu ua lo leo o le moto tangata ai o ma ono so i le wao fia o lisi tu le vai I nana le tu poile le a foi fita uri le the storm e tolu foi la me o tu famatala ina le storm le o le fale in faina o fa upunga o le unpredictable storm o se fale I ma fofowina ele predicting ele au so e ye se fa pe a o le nga tono le o le sami po le vai tu lo to le malanga le si tu pa ele I lo ele so e yai se fa o le fa to a uma le la to fellowship mal moto tangata a le la vo a te lo sa si le fia Yesu e ele so le fa la le ta u en faina u fam talaina it is an unpredictable ele I mafofowina o le a yai se fa le ala le na o a man moti no o tamai o so o Yesu ia o tangata le la o sami ma sani o nga sami ma sani le tau ma sani le se meo me ye le lo e so o ne Yesu la
everyday travel ai ma. La to te lo foi la ele ai se fai on. Na o amale le loa. Ai pita sa fa fo sei ona hangi mai ai le fa a. Ona fa ina leole la to fo long. Ya na sa to va fonga fam talang matua fe a ila to. Matua na ngona lo la to popoli. Wa matua matau tia le fa e ma losi le fa. Sia a len fam talaina ua tumule va a e sami fati ai ngalu ton ma ua toi a ngoto ma male lemo i lato wala wala fam talanga e tape e ma losi tele le fa au le fa le anga le prepare ai le so unpredictable storm pe ana lato i sila fia atono ele ore lato wo atono i tapena ni si mea ua fa te ia i lato ina ua fe taui ma le fa o le si mea lo na lua fa matala ina le fale. It is a severe storm, not only an unpredictable storm, but it was a severe storm, furious storm. Makau kia ne malos. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, nearly swamped. Koi kiki ango ngoto, toi kiki amalemo. Fa matalanga winga matu wa matau tia le fale. Ele ngaka ngala ko le mafau fa winga I kupu se fa. Ai sau le fa, soli. E makua malosia. Tangata le sami. Tangata le vasa. Tangata e malama I mea umo. E lore tau, e lore onga sami, e lore taimi. Le anga le la toulea la toulea fiel te fewa ia yaso uma. Whangongota yaso uma. Malama le tau. Ai ina ua oso le wha. Wow. Ua sola le atamai. Ua sola le loa. Ua le loa pleani si mea fai. La le ina matua po pole. Malato sa ili se fe so soan. Matua le loa pleani mea le afai. Ona ale. Ona lato manatua lea. Wa sairi le lato tamawhai ka ofi. Fa foi le va e fikau I man matangi. Ele aia tamawhai si awala de aia. Ona lato manatua lea le lato wali. O Yesu Keriso. O loo to fa. Ele tau mule le va. A o lea. Ua matua paso alo lato iloa. Ona lato wole ma fafangi. Melo na tolu lai nale ele fale. Ole o te fa opuina ole stoppable storm. Stoppable storm ole a fa na matua ta ofia tu. Ole storm na unpredictable storm. Severe storm. I am five over opuina ole stoppable storm. Manatua me ole fa le mafain ta ofia ta tope ang. Mena pulele tu. Por ela tatou nau ka ofia wa lava le. Ele me fai tatou na taofi. Ai a se tala le fale. Wa uma le loa le tangata. Wa uma le malosi ma le ata mai le tangata. Ona latou sa ili lea lo latou wali. O Yesu Keriso. Fato a toi manatua. So le lai tō wha. Nana fionga ile tau mule le va. Fa fefena moe ile lo loto le sami. Wa me wa tumu le va ai le suasa. How come? Ala efe me la to fale le ya Yesu le tau mule. O le la tau sa ili ngā fiso soani la. O ina na mawai. Yesu te le manatu mai ya mātou awhano. Teacher, don't you care if we drown? Wa amata na popoli. Wa fefe leoti. Ana le na lato sa. Ili ya Yesu mo se fiso soani. Ya ona tu le Yesu lunga
ma ta ofi fi le mu ta ofi Yesu ni matangi stapa posto ta ofi tutu ape yo o tala masana ita to soli ta ofi tutu ale matangi di ta vale ele ma fai stangata fai le mea le fara ma kua sao ta ofi tutu a keris ma tu fon mo le fa pe fa long le tala ta ya mata tu ya la wa lima se fulu nota le alu lunga se lau nota lo se lau lima spe alfa pena a foi na fatti di saun matangi la pe tu lo wa umar maros ya le palasi dalo le se lau lima su le wa se lau nota degree i sai le vai sau le lima su e le ka ofia kuro aya le falia it is a step apostle. All of a sudden, Jesus stopped. Makau kia Urele semia o masani era falo. Ai tatou toi mafofo le titia. I lea tu ainga matangi. Ma lea tu ainga ta ofina sauno ai keris. Lana tu am fea tui file munu matangi. Usita ili matangi ile tua o matangi. Le li o matangi the Lord of Storms. Na ona sauno a tulo. Ele fa pea po fa matala luka po mareko na ona fetalai ona mai ale o itu la dua to a mata. O le tai bia sauno ai ke riso. Tulo man matangi. Mana ia Perfetto tato masani le natura ma le sfia ma le environment o mea tau fa ele se mea fia se tangata ele se mea fai mo fie le ana matua strako ele woni ia o so e ai ma muli e ma futa ina ua testa Yesu le matangi le ele fa pea lava oi nana i loi Yesu le titi al Fatu Tuu le lava lo lato Fatu Tuu la lea na allow why Jesus allowed his storm to test their faithlessness unbelievable mo lo lato disbelieve po lo lato unbelieve e le karikongu o Yesu o io le alo o io le ri matua le tali tonua o le muri ta waso le to a uma ona faiva venga uma to a o le moto tangata le ma lore tua ma ia o deli le ala o tu atu fadela to practical way uma le firi o nga le ile a fo ile mata fanga pole mole si sio mesa fa ile sa te tauna lava ina la to Fatu Tuu Yesu lo lato ai no tu atu le area e all say practical pe practice la lot of faith so le ai atu ai fail ina na fatanga le tua bo Yesu ke viso le li o matangi le sei kofora pe mata wa matua fale nganga le wori ia se vai ngana le mafale ta titile yai le Fatu wa masani no falongo ta tu lo ma ta to titile le titeto pe fa po se fam talanga matangi le nga tulanga esere stone le unpredictable le i ma fa man tu fo ye fata to tu no ma o fe la vetabie ele ke ya o mai le fa ye le va ai ta Samoa ni sila wala pataina nei o tau wa anga mai fitau la inga matangi malolosi ile Pasifika to e fia mai la tau no atu Samoa e mai le warning ele ai ma se mea fa pena ile fale mena le no fe to e unpredictable ele ima fa wina ele ilongo ina ila to ana sila fia ke viso le riofa se ana fa tanga ke viso le fale se i tu tofo il Fatu Tuu la wuri discipline ai lo lato faith
test ai lo lato faith. Ia ma develop ai lo lato faith. Leva nga muli. Amalere kalkong. Wa te ile tupu le fale. Ele ilongoa lato, ele iwoninga lato. Awa ke ia ile tupu le fale. Malo lato le ilo. Ole mea na whaatanga le tua. Storms we face are part of Jesus' developing plan in their spiritual journey and in our spiritual journey. Telo. Ole tūlanga winga esel na le whalea. Se via matua matau tiala. Kumu le va le sami. Ova ia le sami lunga. Koe a malelemo. Ai, saunga le mui la tau. Ai, lesi la na me tawa. Tu wa Yesu si le lima tu. Ka ofi aku. Stop aposto. Ya, ona inena tau fama tala ena to e mai. Le tu langa ese o le fale. Ona o le fa sa yai le mana ma le pule o le tātou tua. Jesus got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Later on, or after that, he asked the question to them, why are you so afraid? Do you still have no faith? Umana ta ofiel matangi le sili loisu. Sa mo to fefean. Tu maua le ai so to Fatu Tuu ya ja. Wala vale na fai lo antuan. Le fa na fa nga test faith. Malo la to Fatu Tuu titi po ai Yesu ya ila to ya. Sa mo ne no fa atu e to fuata to ma fa. The storms we face are part of Jesus' developing plan. Se ata fa pena o fa so I fanga no tanto yai. O fa le ma yo tino. Storms o me tupu tato fo langa ma tato vo langa fa nga ma tino. E ono fa vai e ono fa tinga, e ono fa solo muri. E ono le mauai se mafutanga mau ese ma mafutanga ma le tua. O fita ulde le holanga. How about you this morning, my dear friend, brothers and sisters? What sort of storms do you have? Lesi mea ma yoletino, wa leva na fe ngai malenafa. Ma lor fa totoa, ma lor on sai. Ono sai I tinga. Jesus is the Lord of storms. Ono sai tinga na. Ono sai maftianga tino. Maybe ole finance, olo fale tonu ai tasina fai tonu lo volanga mreai, le lava le fasoa, se le me fai le lava, o avema me tau fa vai ai lo fifia, ai pe le sa ili a Yesu, sa ili o ia ole li o fa so swani ia ia ope menis fai toa, plesre a inga ni nga luenga. Mau e se fiso soani e sa vai maka mai le na storm storm le ita le ita mo fie atasi ma le ita ma le loto le fa mangalu me umana storm so se fuanga falenga na ika mai se furuka usanga luai de shows na e ke ika na e tele fie la oficial tele fie el factura oficial fie kausanga fie masinga e na tasil na storm e fai nga ka ia nga fofo nga storm tono so tato watunu tato va ai de meole storm e angi solo ai wa macha tau mau ai le fe ese ai le ai se fe no fo fe alfani o fe fuli tua storms of life o mea tupu le olanga ia le vao taito lua mamatua le va o tamama tina wangi e storm so le masalu storm so le famaoni ke alu le siku o pa makangi sa la laupe ma le pele ainga au ai la to siel fanau
Tasine na storm foi le va matua ma whanau, de maua se le leila. O le iloa le whanau matua. Ia, o ta ape, o alu atu me titi, those are sort of storm. Ia, ma mea ta o personal storm, ma tangata na veia. Le loto whamau walunga. Le loto le whamangalo, le loto fia tau I masui. Te loa e sa moa mana whafonga le nei tai au. Those are sort of storms of life. E fe kaui pe makakau, e winka ko le fe kau mani storm po a whao mana whale nā tula. Ai a storm o lo tātou fe. O lo tau mawhai atu e te savali luma mo ke risu. Ia, a fe kaui hoi kākou ma whao so songa. Koso mai kākou I kua ki a polo, meri sa kangi, so ia ke whanongo, e pe pelo uma nā tala le lei. Au e te whanongo, sau ia te hoi le whai ko fie, le tātou spiritual battles, Reanga, tau te leo fight man tangata, le tau te fight ma evil spirits. Sa momelau ke siano, o le ale tuai ngā storm le nā te whakau pepe ma iai ma e tinga ina ma iai. Whai mai le matua le nei tai au le tā whasoa. Jesus is the Lord of storms. Po le ale koe ngā wha waila ko le wha marosi le. Si ia le au ke riso tau fitu. Le ale storm na e mawhatia ai oi. Wa koe a whano e lo wola. La fiu tau awa esere nā wha. Pe a surrender lo loto ia ke riso tai au ne. Ma e wala au atu ke riso sawia. Se whamaru a whaolo o lang. Wa ele wari ia. Fosi ala lato marosi kama whai e whaakau de wa aman matangi fiu ka fukunga ere e. To ato I manatua lo le Yesu le to wha. To a o ia. Se amena maua ele whaakinga inga. Se sere makanga. Sa te tau na o mua na wale te minangi angi le wha. Go straight to Jesus, the Lord of Storm. Ia ai ona wa whai ele marosi. A ke o whai a kua e whai. Whako a o ro le I. Lea la na malu wale wha. Au iai se whai ro langa nei tai au. Te le loa mai o ua wha. O te le loa atu o ua wha. Meo lo e mawhatia ai toi a whano ai lo wolo. Toi a ngoto ai lo wha al Fatu Tuu. Wa a Yesu le ni o le wha. Whawhangu. Tala noa. Tatalo ana pongi. Ma whono si wafa ke risu. Mai si wafa le nā e tia la maoe. Si wafa Yesu e whamaloro ele mai. Si wafa le rio le wha e tutuli e te moni. Si wafa le rio wha e whamaloro e wa ese le ita. Mau ele rotu whamangal. Sa mole ne tai amana wa whongo. Ia tu o wa wha ia ke riso. Ma ia eloa. Ia wha e whatanga ke riso i tātou o langa. Ia whae whatanga ke riso o tātou langa e discipline el tātou whai. Tofo ai te leo lo tō Fatu Tuu. Ia a angi le wha. Ua te wa ai le whae. Wa ai a Yesu le li o wha. Tu ia Yesu lo maftianga le nei tai au. Tu ia ke riso le li o whae malu ai lo o wha. Le lua a inga o tau maa le perepe. Le lua a inga o fefuri tua ele to mama le tina. Le whanau matua, to tono le kalesia, lo le fia, le whai au ma le wharitua. Walanga e hape na atua tama I whana. Whamangalo. Jesus is the Lord of storms. The storms we face are part of Jesus' developing plan for our spiritual change. So vaingana le wha, tu ia ke riso, lo wa wha ave ia te ia, o ia le ia o wha. Merona luat fita no ni tai o le va pout. Ta ua ia Yesu le va. Mana tua le na ngai mai le pito yuta le. Mata fanga ma le. Sa le Yesu haya le va. Ma le peton. Ua oso ia Yesu I ton. Ila mtanga mta upuna fa. Ona ia la unga atu lea le ma lo le tu tala noi parables about the kingdom of God. Ala tala no atu le moto tangata. Ia wa ki le ngefu. Wala nga le fa nga le metaphor po le simile le ngana fa tusa o le parables
ia le fua le sinapi ia isi mau whataoto nei nā pe amoso te mitanga whaita. Ai mā neia he hired Peter's boat. O le waa whaau ngā e la unga e le tala le. Ai tolu fo la mea o te fi whataua e le waa leo. Me mo mua le waa leo. Fishing and sailing boat. O le waa whaangota sa ale au sopo pe telu. Na haia ke viso se i whaau ngā e whai mana pule la. E la unga tua le motu o tangata. Umale na ona whaau ngā whale le waa na e sei lai. Fia o lisi tu. Me ta wana por me mo wana. Jesus hired Peter's boat as a transport to make them fishers of men and to share the good news. Whao ngā le wā. Te loa oe, ke siano, Fatu Tuu, ina ua e tali wala aua le tua ea ke riso isu. Oe le wā, a le ta ua le fianga le tua, Paulo. Oe le wā ama le ipo le tala le le. E mana o Yesu e haya oe. E mana o Yesu e appoint oe. E mana o Yesu e koro oe. E fai ma wā. E mo mori ai le fe au o le tala le le. A fai na haya le wā le le tinu. O oe le wā ama le ipo. Whao ngā oe fai ma pule la. E sara noa tua le fe au le tua ma transport. Fishing and sailing. Sei lai le. Ia alu o le tala le lei, e te alu ai lo wa, e ave le tala le lei leisi, vai. Mātou te leo whaiana au atu e sei la atu isi, vai. A leo whao ngā, le foi au o nanga e sei la atu ai le fi au o le tala le lei. The gospel, ia o le tala le lei tu luinga lava le lalo langi, mana ia fishing and sailing boat. Melo na lua le boat le na whao ngā ke viso. O te whamatala ina o le unbreakable boat. Unbreakable boat. O le vae le inga urua. O le vae le malepe. E le vae le i masofa. A te tino le whale. Kua ama kaukia. I le whamatalanga tu stala mariko. A whai tau fo ia luka o le nara. Ua matuwa. Tumu le vae. Wasaware ngalu alu le situ. Fe me ai. A tu mai la le tato wa ai fa tangata wa ta tauna malepe wa ta tauna urua e le i break le va ale unbreakable boat le va na haya mai ke viso e fai ma la va ale ave le si tu le tala le sa yai ma ke viso le io fatto e le inga urua le va e le in malepe le va na fa pena ona ato to ele ingoto fo le va ka o kia le to inga va le fana la fata. The boat did not sink and everyone was saved after the strong storm. Wa tala mari uma le fa ka o fi le fa le ai ma se seilanga kafea le se seilanga le loa pe mau se fu na sei uma tono le va ale sa langa le va na fili ke biso la ia ma ke viso le io fatto. Con le anima lo so le natura mea, le fa le natura. E le ma fai le natura mea. O mea na fai le tua. Ona sa tia ma fa le anga ina, le anga o lo to fai. Le io fa. Ma la ia oe le va ali tala le oe le ipu, oe le va. O mana haya oe ke viso. Wa umana point oe, wa umana anoit oe. A e alu, e whaima, ave va, ma ave awa le tala le lei. Hone ngari ati oe, pe mei re break. Pe a iai, ke viso ma tātou, I lono fina ngal, o ai se e whaasanga tau mai. E fiu le fili tau ma whai mai, e attack oe. E le ma whai. E manu maa lo lava oe. Pe whetau ima whaaso songa, pe whetau ima whaafita auli pea. E te tū māro lava leanga o oe le waa na fili e whai mā la waa o le tala le lei e mo mori a le tala le lei po le ala le tele o whingatā po le ala le tele o tingā po le ala le tele o matangi whawhita uli ke usiano le tangata na fili
e hae ke rise fai lon finanga loto tele alia le anga te lua o fatasi ma ke rise ane fai antu e siu so mai na o tala ile tala le lei e salema i te sa Maria tu wingo le la lang ai o te ia te o tau ia so umalava se ia o ile I unga I am be with you always till the end of age. Vai tato le promise. Once God appoint you, once God call you to be His servants, He will be with you always. Wa o e toi manatu I lova. O e manatu o le ipu na file le tua e averon finangalo. Mai le isua o aua tau te fefefe. O te iai fatasi mai. Me non tolu le vaalia. Le ngata o le fishing and sailing boat, ta ua ia le vaalia piten. O le unbreakable boat. Ai I la ufa matalanga iai fo I tau fa matala. Boat full of miracles. O le vaana tomo I vavenga. O ani va venga na toni na nava ina mana tu ai va ale temia le fale io Jesus slept in the boat during the storm o mai wa kumu le va ile suasami sawane ngaru over this equal sam ava mai lae to fa Yesu ile alunga ile tau bundi le va ia ele pengi va avo I pele sa mo ia poku ia pe dati tilo ia tata tilo I va fa ngota fa You tell na taimi I open for lily. How come? If I have a moe ta otoma moe le nei tono va le makangi le so le la ngoko. Le fe e zolo tangata. E ma faina e mo na to fatto. Miracle. Ro to fale dio matangi. E le fefe e le popole nate si le fia meu. E le isa tia fo I ni ngalu. Kua makau kia le moe son. Moe to tonu o le va ai tumu I sam. Ai le ia fa ina le li I o fa. Le si va venga. He stopped the storm and calmed the rough sea with his command. Makau kia. La ia to tonu le va lea. Le li o matangi na ia ta ofi la no fatonu. Ta ofi tutu ane matangi. Fi le mu. Pe man matangi. It's a miracle. Boat full of miracles. Tumui I va venga. Le anga le li o matangi la ia. Ele I fa pean tatalo. Vele tua alofa maia. Ua fatia le mato malanga ma uso. Se alofa fa malu mai. Le ai. Na ia command le matangi ta ofi ona pe le matangi. He has a power and authority to calm the storm. Va venga na faia ke wiso I lunga va. He saved the lives of all disciples on the boat. Ava ile sa le ngalu sopo lunga va alu. A menga le kafe ai se so le wori. Ko kiki amale le mo ko kongo. O le ko kongo le va fa me ko kiki ma ko male le. Waka kaunga ngoko le va. Le ai ma se sina le ino. Sa ta aui I la to umana I filina I a alofa o ia Yesu le li o matang. Miracle. Sa le se tau na ola. Pe ana fa pe o se fa o lo tupuri. Ale hanga le fa o lo iai fa tasi mo le li o fa. He saved the lives of all disciples. Ile malesi va venga. He challenged and changed the faith of his disciples into faithfulness. Le va o tumu I so. Le o ma so le Fatu Tuu. Ai na o ia ta ofi le matangi. Ona change le o le Fatu o le Fatu Tuu. Ona so ile Fatu Tuu. Na pelo le matangi challenge le Yesu. Se a to te fefefe ai. To te le Fatu Tuu ai se a. Oi na
na mata ina toi kam tano lato ma famalato lo po wai e uia na fa mai si soli po wai de tangata e sa fa ingata o na fa ta tono tangata o le nu le nei o Israel le la vea to ya male au so le to titia uma le taimi al missiona ke viso e le o matua mana malama le ya la uridia po wai ke viso po wai Yesu na to te le lo o ia o le tua e ia le pule mana le la le na fa tanga I ke viso le uria se sui lo lato le tanton o le fa e fe ngai ma le uria se challenge ai lo lato faithlessness be a faithfulness se change ai lo lato mindset se change ai lo lato le tanton le la na le do lato le fa le le fa na fa tanga ke viso se to talu ai o langa fa so o le ona so ia lato lo o ia lava le tua o ia te ia le pule malmana sa bo le o ke siano ma le o Fatu Tuu ioi fai no fa wina fa matalina ia o ta ua tu lo le ngana o ta ua va na fili o le ipu ma le va al tala lei ben fili le apostolo Paulo le va ma le ipu le tala lei alu no es wo ma tu so wo ma tu Paulo o pasi mai uma tu missionario wo me atato o lo tau langi le na o lo falu penga le na ke fiano o le ipu ma le va na point le tua na fili le tua e ave ai le tala le ia ola se nganga ai ma na ia a fai le I break pele ma le pele vale fa pena foi tato e tato te ui fa fitau le ngai le fengo filta la ino alen vai ati esun so teo a te ui le va ruko fe le fengo vi a vai mai o te ia te o to yaso umana se ia o ile unga ono sai avero vai haya ke biso vai non finanga avelo wola avelo taleni avelo me alofa as a bold for saving God, saving Jesus' gospel. Spread out the gospel and the good news. Aue te fefe, aue te popole, pe satia, pe afatia ai tato. Leanga oe wa umana point. E fai ma waa maipu le tala lele. Le fai ngarwenga le tuoloto tele ngarwenga. Tato wa maipu ya taue mua inusia. E tu la foina he tawi tatou mati ngā mawhaingata matala mawhamatalang aua ne ngalo ofo pēr soi fuatau tua maleola o e le waa malipu e alu ele tala lele e tumu waa menga ia te oe pē āwhai e nofo pēr Yesu le ri o whai to tonu o lo fina ngalo malolo whai ana tupu waa venga I lo tā au onang pe a mau pe lo ta Fatu Tuu ia ke riso le rio fa e ma fai ai ona ta fatino ina va venga pe ona ia fatino ina I le folonga I le vasa so wa ia lo to tele tina o venga ia to sunga ia wao to ina ti a kono male lo le fa na o le tua au nengalu o le ipu ma le vana file le tua le tala le lei e ala ia ke viso Yesu ina ua e salamo mo Fatu Tuu tatou tutu fatas tatou tawalo fatas ina ia au le tala le lei le si tu ina ia whamanuia I nisi tangata mana ia leo folo waa ya fai fui le yo fui na lo tangata ma lo me alofa ma tali ofo mo ke viso e whangalo bola fai ma wa whangota ina ia mawai nisi ia se telion malo le tua ya tato o men memon muli o le ta whasoa nei tai au ya o le Lord e no wheatu no whata ua mea ia tolu o le storm, o le boat, and Lord Jesus.
Jesus. Kia dia tu inga whainga malanga. Ani me se tolu e whamatala i Yesu le. O le memo mua e whamatala i Yesu le. He's powerful Lord. Powerful Lord. La sai o ile afo ile tengi na wa o ele fe awol malo le tua. Na tumu le moto tangata. Fa mai o le tengi na tua i lunga le waa matana no atu. Na mtanga mtapuna fa. Na fa longo tangata. Na iloa tangata ole Yesu le o yaile pule. E yaile mana. Na matua longo ile matau tia o le awa onga tala no atu ai ke riso. E uiene le man malama nisi. Inisio fa otolo sa no atu ai Yesu. Ana matua anoita tangata uma. Mai alone na ona na tu muni lea. Oi na ilo ai le power o le tato o li e Yesu Kristo. A le tato ilo ia fama matangi. Oi na fai ilo ai lo na power ta ofi tutu le matangi. Leisi vaenga lo na power ma lo na mana na ia la vea iai ona soo mai le fama matangi. Leisi ona mana na ia change ai le ina pine ona so. Na ia sui ai loto le talitonu malele. Talitonu moni ona so ia tia po ai ia. Ai o ina na ilo ai ai lato. Jesus the Lord is a powerful Lord. Power atu matangi o le matangi. E le se tu ma te le matangi. O le mea sili o le matau tia le malos. I mala fane na tula male na turo me no faya le tu. Ai ina ua fesanga i le matangi ma le pule le matangi. O inana i lo ai e ono so e ma le mawalunga ma le matau tia o Yesu. E le mawhaya le mea na faya le tua o na whaatau te e le na faya o ia. O le matangi o le mea e pule ai Yesu ke viso. E usitai le matangi ya Yesu le ri o matangi. O ina na reveal ai le va venga ma le matau tio ke visole. He is a powerful Lord. Le ngata na tia le matangata. Tia ma le matangi. So Jesus was a powerful Lord. Melona lua e tau ti faina ai ma fai loa ane ke viso lea pe na fai loa nei tai au. Lord is a sovereign Lord. A sovereign Lord o le tua po le ke viso po le lii e pule au au. A whenei Lord pule au au ale a Yesu i lea mea. Pule i waa. Sa wa Yesu o se tono le waa. Telu me le waa. Pule i tangata. Pule i loto tangata. Muli mo mai tangata se whalongo ia te ia. Se ia oa o le malo non to ma. Lona malo i le lang. E pule i matangi. O ia na whaatanga ina le matangi angi. Le pawa ma le pule a wao le na. E pule i loto le au so. Ina ia suia. E pule i ngalu. Ngalu fati mea le situ i tau le situ. Control uma le pule a wao ke viso. E pule le pawa le matangi. Ta ofi i lana saunoanga. File mu. Tu roma le matangi. The sovereign Lord. He owns and controls everything in heaven and on earth. He is in control. E control uma mea ni pule awao le tua. Tasi lena turo ke viso. Ma fai na fai loa mai I le fai ngā maranga a whatia lea. O lana pule awao. Na te whaatanga ina le matangi. Na te ta ofi ina le matangi. Le fe auru nei tono le mena. E a mai e lui ai ono so. E lui ai oile nei tai au. Po o ai ke viso ia te oi. So, who is Jesus Christ in you? He is a sovereign Lord.
He is a powerful Lord. Ele ai se isi. Ma losi winga ese tusa maletu. Tato va aivo iniso event na tupu. Ke mongi. Fia afe ke mongi. Sai to tono le. Tangata na fia ke mongi. Tasi a Yesu ana. Dominate Yesu. Tuli fafo. O ese. Isu. Angang leanga pena o fia i pua. Le makua ima losia le mai ke monginga. Ai ale tuole. Our Lord is a powerful Lord. O lowali e ia le mana. O le ale ma losia le fana e te whekawi maoi. O le ale ma losia le mai. O le ale ma losi o le loko ika. O le ale ma losia lo loko le whamanga. O le ale ke leo lo lotu whamawulunga le isi ouso. O le ale ke leo lo fia whakawi masui le isi ouso. Our Lord is a powerful Lord. He can change your storm now. If you humble yourself, deny yourself, surrender yourself, and allow Jesus Christ, the Lord of storms, to come and deal with your spiritual storms. Le uso, ke siano, le Fatu Tuu, to mama tina uso, tua fafine, le tua po le li malosi lea. E power, ele ai se ise mawhai. Ele mawhai se tangata, ele mawhai se malawhale nā tula. Ele mawhai fo se te moni. Ona tau mawhai e tū matete. Because he is a powerful Lord. Powerful Lord, sovereign Lord. Pule a wau le tua mea uma. Pule lo soifue, pule lo wola. Pule mena ia te oe, mena ia te a. Pule le whangaino i tātou. Pule a wao le nā le tua. Mea nai te mana o mia. Le whasoa me ia. Mea te mana o mia. O mea uma tātou te mana o mia. Our Lord is sovereign Lord. Nā te sila fia lau tua nai. Nā te sila fia lo tānei. Nā te sila fia le numanai. Lele nai ta ua le li lea. Le Yesu lea. He's sovereign Lord. He knows our past, our present, and our future. Ai o le powerful leo le li leo. O tātou wa. Li o Yesu Keriso. Nā te whasa o loto ina i tātou. He can set us free from the punishment of sin and death. Kele o mea mawhai na sui. Mawha atoa, mawha le lei le li leo. O Yesu Keriso lo tātou wa li. O ia o le li e iai le mana ma le pule a wau. I le Malaysi. Nā tūra o ke visa me whaina o maua mai tono le tala nei. A comforting Lord. Comforting Lord. O le alii wha maa whana. E loi sea. E umangere whaia. So le wa makua keke a moara waria. Watau sola manatu. Reka ning fe ako fa ye nganu mafa. Fe ka me e fe ka ngisi le fio. Ai ina watu le fa ile ta ofi le pule me mana geris. Ona ia fa mafa na fana le onso. Ala ila na fisili. Se a to te fe ai. O leo te iai fatasima auto. Leanga la fefere kanga kai le loa po o ai moni ke viso. Fefene na turo mea. Le malosi le matangi. La tote le loa e malosi atu le mana le ilo la to woli. Na ilo le fa. Na tote le loa le fa na fa. Tanga ilo la to woli. Se ilu iai la to. Se challenge ai la to. La to fear. Malo la to faithlessness. Mele sui na wo pel matangi. Ma ai lo fatu le popole mal fe mai. Se a le mea tau te pala ai ma fe fe. O la vale fisili na ke veti su a le o te I fatasima auto. Se a tau te fatua tua I titien. O leo te I a te auto. Comfort their fear and faithlessness. Mana ia o le malanga fatasi mai Yesu le rio matang.
o ia na ia whailoa lona mana ma lana puli o lana puli au ma whailoa lona na tura wha mawhanwhana whika iai ma wha ua sola le langona ua sola le manatu ua le iloa le me tu wai le Fatu Tuu ai na wauma ona ia comfort lea o lea o te ia te outou a me ko fefe me ko whakua kua kiki ai o lea tātou te malanga mawe o le tātou ali o Yesu Keriso o le ali i whamawhanwhana ia le au tā ue a Keriso so se karesia so se vaenga whea lava o e ngalue mo lo utua mai su o te ia te o tau ia so umalawa e lea unoa o te le tuua o tau o te ia te o tau I will never leave you nor forsake you I am with you always mana ia le promise le na pe a whai o tau lutia ta whai o tau fefe lo Fatu Tuu pe a whai o tau pala ai lo Fatu Tuu ni whamatau mai le larolangi o le whili ma le tau whawaiwai mai a te oe ma lau samaringa whanenganga mai Yesu au e te fefe a me te pala ai e o leo te ia te oe pe a promise ke riso i a tātou e le pe pelo ke riso e mua e mulmuli e leo e tausi loto tele le tawhalinga ma le taua whanenganga tātou wholaunga e so wā ngalwa e lu ti a i matangi ma wha ai whai mai Yesu o te malanga whatasi ma oe aua tau te popole aua tau te whewhewe o te ia te oe wha mawhanwhana oe ia le au tā oe le au Fatu Tuu wai nā tula nā e tolu ke riso i taula iai lo Fatu Tuu pea oe wholaui e le luta ma le ngā lua le soifuanga nei te le tangata a musia oe te le oe whaitio ia te oe te le oe tusi lima te le la tau e whai upu ia o a wha umana e wha ui e tātou i ke riso ai mai ke riso aua le pala ai whewhai se ao leo tāteo ma oe ma nei a ia le promise lea what a promise I am with you always. O te leo lo fale lo fafo. Lo nofo lo taoto lo savari lo tu. O te leo. O te leo tu le moe lava. Ah, man, e tala fe salama winga ya. E le tu ale tato te Fatu Tuu matapu a iai. Le tu a whama whanwhana a whai wa. Se wha wa tau ngoto ai lo Fatu Tuu. Ta tala lo roto ya ke riso le nei taia. Pawale tangata e na te comfortinga oi. E we te mita toa toi fo mai, ia oro mai wale se skonga fiki. Pe toi ta selva yaso nei, o na e oti lo lea. Se o te fefe le, loto tele atu le Yesu le na e fo mai. Ioi, e le whareanga ni ngā ruenga fo mai. Ai, fia whata ua le pao alo tātou li. Le pule au ke riso e pule mai e ma whaina Yesu ia le mai le marosi e ma whaina Yesu ia le oti le toitu whaina Yesu ia le mativa le maua e whaina Yesu ia le whawaiwai le whamarosi our Lord is a powerful Lord a sovereign Lord ke si anō ma le au Fatu Tuu a le nei vai tau o tātou wa ai le tele o suinga le tele o mea wa ngai mai e lu i tau ai lu tātou Fatu Tuu ma le savalinga ma le wholaunga. Aua e te whawaiwai. Mai su o te ia te o tau i aso umalawa o te le tu ua o te le whangalo lava oi. E le pepelo le tua pei o le tangata. Whamalo losi move forward. Tua tātou sava vali. Fi nau matau le taua. Ta walo pe luma. Ua lata ona tātou waia manuia o le tae au fau. Whamalosi ke sianu le luta ma le malosi le angi mai o matangi. Peo tātou waia i lunga le milia le nevi tai. Sawar ki Apollo le sawai ole.
o le matua malosi lau. Tato vai le ngangana u whaonga mai e le ki apolo I tangata. Ua matua matautia lava. Ua le maua se file mu, o le maua se loto ngatasi. Le mana mia ai le whamalosi. Whamai o Yesu o le ri whamawhanawhana. Whamawhanawhana ina lo whawaiwai ma lo loto le atoto. Ke viso lava o le tali o whawhitau. Ia o le whiaule na, o le asea whawhia ngai maoe. E mawhai e le ri o wha, o na whamaru lo o wha. Pe atatala lo loto, ma tau ia ke riso lo o wha. E whawhonga ke riso I lo wala au. Pe a moni lo whono ma le Fatu Tuu. Te loi, pauana na le awala e tali mai ei ke viso. O le whamaua lalo lo loto sala mo le ang sala. Te tala le loto e talia ke viso. Ona mwhai lea. Ona ia whafonga ina ma fia mai. Fia ma futa ma oe ma sei fofo ua wha. Ma sei whamalu ua wha o lo lua whengai. Tu I le tua se whawhitau. Tele o problem se ua tupu le nei veitaini. O Yesu le tali o whawhitau. Conclusion. O le upu whaiu. Le au Fatu Tuu le uso tua fine le tomani tina. Be prepared for any unpredicted life storm in your journey. Sa uni mo a wha te le I ma whauwhauina e tupu I lau wholaunga whalenga. I ei teimi te le loa ke ia sa wa tupu ele nei mea. E le moe le whili. I ei me ta o unpredicted life storm. Ke ia woso se me whawhu se iongo upset ai lo fie le tua. Na ilorea e ei teimi kau ai me e ki apolo ngai ia wha ngai whikowi ma oi. A ele ma losi ai la. E una e whea. E pea le whale na tupu le wali ia. La ke le predictinga iai se wha e nunga le vasa. A wa te le wha. Ia le nana po pole vale ai. Sa moa ma le au Fatu Tuu. E iai a wha e a mai ele ki apolo. Sometimes e iai fo ina I wha e whatanga ke riso I lo tavalinga. Ina ia discipline, ina ia testa lo faith. A fe taui masina mea ti ngā se whawha pena le life. O Yesu lava le tali o wha. Tau ia ke riso le wha lea o tupu I lo volan. E le anga tātou te le loa, be prepared. Arana, wha whena prepared oe mo le unpredictable la wha. Po unpredicted life storm. O lo mau le upo le tua. Read the word of God. Live the word of God. Live according to God's will. E te le vai lo le upo le tua ma le lava lo whaitau. Ma pray ko anga kakalo. Ke lo pau anga ma ana pongi o afo yo. O whaksana e steipo e lo rua mawhtanga ma ke visi. A ora na oso mai unpredictable storms here le life. Ke aka iai. Le whemet pesa tami. Ia Yesu lo va o te ata I le wha. Ata I le wha. A whailele e sau le wha e le eise Yesu. E oki lua mawhkanga ma le tua e ala I akerisi. E te le o rely le upo le tua. Te le o relate le tua le talo yaso. O le alme tupu I le whana e control o e le wha. E ako o e le wha I lana. Sa moa ma le Fatu Tuu. Be prepared for unpredicted life storm in your life. Yesu a le tali. Fono I le tua. Whawhangu mai. Le li o wha o lo tō wha. O lo tō wha. Fia tō wha ke viso I lo roto. O ia le nae te lua tō lua ma oi matangi ma wha. Offer your boat for Jesus' ministry. And share your boat to help other spiritual fishermen. For some spiritual fish for God's kingdom. Peno whai atu. Le tā ua le waa lea. Waa. Sa wha ngai wha ngota I pe telu manso. An wha ngai Yesu e whai ma waa le tala lele. Wha pe nā whai se ata wha le nganga oe. Lou soi fua I lou tino lou ma wha whau au tā leni. Ofo maia. Lou waa. Whai ma waa le tala lele I te alu ai. Ina ia whai lo atu. Le whi au o le tala lele.
Fa pipi atu lo va isi va. Isi langa fa mai tala aluka. Na saule va ale pipi mai isi va. Ma na o mia pipi fa tasi va fa malosi isi va. Ina ia fa soa tu ia le manuia ina ia mawane e telo e mana o mia ke riso ni va se teli. Ile ministry o le tala le lei fi fa sala la watu. Ele mana o mia le ke riso ni va se teli o mai e misa i lunga le tala le lei. E mai faini la tau fi ngaunga le tala le lei. E mana o mia ke riso ni va. E la tau te fono ina le tala le lei ya ke riso. E le o ni ngoa ni lotu mani tantonunga. But just only the name of Jesus Christ. Ina ia ola le tangata. Lala lea mailo va. So swani lesi va. So swani lesi va. Tato wova das. E fa soa mai ai. Ma fai ni tangata. Fai vai tangata. Mana ia le whamanatu. Offer your boat for Jesus ministry. And share your boat to help other spiritual fishermen. For some spiritual fish. For God's kingdom. Ngaya oe ka lengi fai va fare nga. Au mai lo ka lengi nga. Malaysia uso Malaysia. Au mai tu fatas. Ka ko wola ia. Fai va mo nga. Fishers of men. Ina ia maua ni nga mo malole. Tua ia. Male point mun muli. Trust in Jesus, your comforter. Trust in Jesus. Mele ngale ngoki le waria ele ila kele kong le fatu tua moni a keriso pa le fa fiki pa le fa popole fe ei ma fika ngisi fiola sea they didn't trust Jesus but the famalosi tayo trust Jesus your comforter pole arki mai pole arki nga pole arfa fika uli pole ase le anga wo yai koi a fano elo wona to lua malfana po wani ni fa le olanga. Trust Jesus is your comforter. E a mai ia le nganga fama fanfana. Trust Jesus your helper. O ia lo fiso soani tangi le tatalo fiso soani fafangu ke viso tau yai lo fafita oli. He is your helper. Trust Jesus, he is your provider. O ia le nana te providinga mea na ua tau au na ngoto ai lo Fatu Tuu. Ile fale nganga maletino. He is your provider. Trust Jesus. He can provide everything we need. Both spiritually and physically. Trust Jesus in times of storms. Tali tonu ma Fatu Tuu moni a ke riso I taimi o afa. Pe a whaia le nai te tau la vea wha. Pe a whaia nai te o ngā to tonu a wha le nei taimi. Trust Jesus. He is the Lord of storms. E le ai ase whae si ringa le mana. Ma le power ke riso. Everything is controlled by the Lord of storms, Jesus Christ. He is in control. Tu ia ke riso a wha o lo volanga. Na te wha foi. Na te whamalu, na te tali mai. And don't forget, with Christ in your vessel, you can smile at the storm. Mana ia pesena le ngasa. If Christ in my vessel, if Christ in your vessel, I can smile at the storm. You can smile at the storm. But if Christ is not in our vessel, what will happen? We will be discouraged. We will be afraid and fear. But allow Jesus, the Lord of storms, inside your vessel. Au Fatu Tuu loto te teri malo le finau. Le whaingo fie le o langa o tato iai. Au ke fiano le whaingo fie. O whaare tino, o whaare manganga, whaare mawhau. Ia whae whatanga kia disa, tapo leni ai, ma ta pena ai oi. Iai fo ia whaare tia Apollo, aua e te whawaiwai ia whaare tia Apollo. Whao so songa le kuinga ngau, ina ia toi whano oi,
wakili la a ela vea i via farki Apollo ma ela vea me fa vai ma el wako ia e oki kere i koe foi me ia kerisu siri langa ia fa inga ia fa le afira fa kanimenta amana ia pe a fai wa ia fa ina ia fa toi tui lunga toi savali mai toi fono mai ia kerisu ina ia fa malu ma toi comfort oi mai fa fita uli le langa fa umal fa marosi se tasi o fa punga ma sani lava fa pea tupu fa fita uli lo bolanga pe ata to sanga i fa fita uli aua te ta ua ile tuol te leo lo fa fita uli ta uli lo fa fita uli e te leo le tua. Don't tell God how big your problem is, but tell your problem how big your God is. Your Lord is a powerful Lord, Jesus Christ. Your Lord Jesus Christ is a sovereign Lord, and your Lord Jesus Christ is a comforting Lord. Put your trust and your faith on Him. He is the solution of every problem in our spiritual chain. Man we are for long a lot of telly tau mole saidia ole anganga mol malole tua ya ole aula le tayao mai le manatu o tua tafa malos. The storms we face are part of Jesus' developing plan for our spiritual journey. May God bless you all and be with you always. It is Wafa, but my Lord Amen. Ala na fatanga se tapena yo so alea wau malitale de lei pe ana le lei na tapena ino so se manu e fano amale au malitale de lei pa taile tu alofa e te alofa e tapu e ma fa ngata le mo mato manuia wau malitale de lei o le mato vala wina fa nga mato va maipu mato wo fa wau fa ne toi longo fe aune ia ola ni senga ia manu teleina le ne yasa fa fonga lo watunu langa ino mato loto o ani fa fe ngai mai mato mai bo wala varicino le mafu fa denga fa malu le tu el payato lo mangna le nei taya ia o lava le dio fa o le tario fa fita ia o fa tai o fiong mamana fa tai fa ngata ile atoa man fata va via tele lo fionga man via la fa fonga leas ono Yesu le li o fa o mato talo toine amen sai fo ia via le ya so va taide va fonga tain ma futa mai tai foi le meni mai ia se atu fa o le tua amalo se fuji show o ta mole ma ta wa fa ina ya fa le o langa nei ia aftai tal mai lofa tele atu pulenga al kingdom ya maro fata va e do fo le ya se le lofa malanga le tua so fua ono Yesu
fia